Reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza no kugira ibihe byiza mwese aho muri mu bice bitandukanye twongeye no kubahereza ikaze ku makuru yo kuri iki gicamunsi cyo kuri tariki 16 n'amakuru mu by'ukuri turaza kwibana n'undi ku ngingo zitandukanye bigendanye n'ibiri kubera ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'undi muri rusange ngira ngo rero kuva mu masaha mu gitondo kugeza muri amasaha mu by'ukuri ni byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa. Abapolisi b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batagira ingano bakomeje kwicirwa mu mujyi wa Goma. Intandaro y'iki kibazo iri guturuka he? Turaza kwigarukaho turebe uko n'ubundi ibintu byifashe muri rusange. Hanyuma kandi mu ntambara ihanganishije igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ubundi n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 bikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane ndetse byo ku rwego rwo hejuru, dore ko icyitwa rwose M23 gikomeje kugenda kirwanaho, ni nako kandi gikomeje kugenda n'undi gikora akazi, ariko hari amakuru avuga yuko gishobora kuba cyambuwe uduce dutandukanye. Utwo duce n'utuwe turaza kubigarukaho mu by'ukuri, turebe mu by'ukuri uko bikomeje kugenda byifata gatanu kuri gatanu. Turaza kugaruka ku makuru avuga yuko uwitwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wagaragaye mu rusengero muri no weekend twavuyemo. Uwitwa Tina Salama yagize icyo abivugaho, ni umuvugizi wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Turaza rero byose kubikomozaho turebe uko n'ubundi ibintu byifashe muri rusange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994, ibi nabyo turaza kubikomozaho turebe uko bikomeje n'undi kugenda byitwara muri rusange. Ngayo nguko rero hari byinshi tugiye kugarukaho, ariko turaza kwitsa by'umwihariko ku mirwano kuko ikomeje kugenda ifata indi ntera, ndetse kandi byose hari ibyo mbabwiye n'ibyo nababwiye turaje tubirambure gatanu kuri gatanu turebe uko byifashe nyuma yo gutumikira abadutumye. Nibyo koko nta mpamvu yo kwiruka amahanga ukayayogoza ushaka muganga gakondo. Igisubizo cyabonetse hano iwacu. Habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, uvura indwara zananiranye, wabaswe n'ibiyobyabwenge, wabaswe no kwikinisha cyangwa se urangiza vuba, nawe ngwino. Rubaga impande inzoka z'ubwoko bwose zirimo nka amibe, amarozi y'ubwoko bwose, gukongora inyatsi, kwirukana za karande. Akarusho muganga gakondo avura indwara nyinshi zitandukanye, ndetse kandi aho waba uri hose ku isi akugezaho imiti ye ndetse kandi akagufasha. Ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri 0788575387. Erega amagara araseseka ntayorwa. Muganga gakondo yemerewe gukorera hari hose mu gihugu kuko yabihuguriwe kandi abifitiye ubumenyi. Yes, ngako rero reka mbahereze ikaze ni ku makuru ndi akomeje kugenda avugwa mu bice bitandukanye. Tunahere rwose kurano avugwa ku rupfu rw'abapolisi bivuga ko babiciwe i Goma. Na makuru atandukanye akomeje kugenda cicikana cyane yagiye hagaragara mu masaha mu gitondo agaragaza yuko abapolisi babiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barebiciwe n'ubundi mu mujyi wa Goma mu gihe ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera muri uyu mujyi wa Goma. Abapolisi babiri gusa bivuga ko bapfuye, uretse ko inkuru yakomeje kugenda isakara ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ko abapolisi babiri aribo biciwe n'ubundi hano rwose mu mujyi wa Goma. Ariko kandi urupfu rw'abapolisi babiri rukaba rwaje rukurikira ubwo abandi basivile bagera ku 8 bivuga yuko bagaragaye n'ubundi bapfuye, ariko bakaba hataramenyekana n'undi cyaba cyateje impfu zaba abasivile. Ndetse kandi bikavuga yuko bano bapolisi mu by'ukuri bapfuye ngo bashobora kuba bapfuye n'ubundi bagiye gutabara bamwe muri abo basivile, byarangiza nabo bikaza kurangira nabo bahise bapfa n'ubundi bicwa muri rusange. Amakuru rero kandi avuga ko aba bapolisi biciwe hagati y'ahazwi nko muri Hobero muri ku musigiti w'abayisilamu uherereye n'ubundi kuri Equateur ya Katindo, nyuma yuko yo kugwa n'ubundi mu cyico cy'abambuzi bihishe n'ubundi ndetse babanize nyuma bakanabaka imbunda bari bafite. Hanyuma yo kubaka imbunda bikavuga yuko bazikoresheje mu kwica, ndetse abandi bagera kuri 20 bakaba bahakomerekeye nabo n'abapolisi. Ariko mu kwakomerekera kwabo amakuru agaragaza yuko nabo bashobora kuba rwose aho bajyanwe ku bitaro ubuzima butameze neza. Bishoboka yuko wenda mu masaha imbere bikomeje kuba bibi kuri abapolisi, dushobora kumva indimi bari yongere kuri aba bapfuye, ariko urumva yuko ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje kugera bifata indi ntera muri uyu mujyi wa Goma. Urupfu rero rw'aba bapolisi ruje n'undi rukurikirana n'izindi nyinshi zimaze iminsi zikorerwa abasivile mu mujyi wa Goma, ndetse kandi abapolisi bikavuga yuko hari abari barakomeje kugenda babihishira, nyamara nabo munsi ku munsi bakomeza kugenda bapfa bakicirwa mu bikorwa n'undi bigendanye no kuba baba bagamije kureba uko bahosha impfu za hato na hato zikomeza kugenda
bakomeza kugenda bahura nazo n'undi muri rusange. Nk'uko rero mu byumweru bibiri bishize muri uyu mujyi wa Goma hamaze kwicirwa abantu barenga 18 bakaba aribo bamenyekanye, ariko abangaba bakaba ari abasivile abashinjwa kuba bari inyuma y'ubu bwicanyi n'abarwanyi bo mu mutwe ya Wazalendo ifatanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi iki gisirikare cyahaye intwaro kugira ngo bayifashe guhangana n'uyu mutwe wa M23. Rero bamaze imyaka irenga 3 bari kurwana ku rwego rwo hejuru. Ubu bwicanyi kandi bunavugwamo ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu biteye ubwoba cyangwa se ibikorwa bigayitse binashyira hasi ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari n'abasirikare 3 baheruka n'ubundi gutabwa muri yombi bashinjwa kuba bari inyuma y'ubwicanyi n'ubundi bikomeje kugenda bukorerwa abaturage, by'umwihariko b'abasivile mu by'ukuri bakomeje kugenda bicirwa n'undi muri ibi bice bitandukanye. Ubu rero amakuru akomeza kugenda ashimangira ko imirwano ikomeje kugenda iba ndetse n'ubwicanyi bukomeje kugenda bubera hano muri uyu mujyi wa Goma, kugira ngo wenda tunabikomorezaho rimwe mbere yuko twerekeza ku kibuga cy'imirwano. Ari ubwicanyi bukomeje kujya bufata indi ntera ndetse bukomeje kugenda mu by'ukuri buhitanirwamo cyangwa se butwarirwamo ubuzima bwa bamwe mu baturage b'abasivile, aho bikomeje kugera bigaragara yuko bakomeje kugenda n'ubundi ibicwa umunsi ku wundi. Amakuru twamenye dutesha umwe mu bagize societe civile mu mujyi wa Goma batangaza yuko imibare iri gutangazwa atari ya nyayo, ahubwo bari gutangaza imikeya kugira ngo abe kugaragaza yuko hari ikintu kidasanzwe kiri kubera mu mujyi wa Goma. Atariko kandi bo bakomeza kugera bavuga yuko byibuze mu mujyi wa Goma bakoze bagenekereje 15 bashobora kuba bahatakariza ubuzima bigendanye n'ibikorwa by'urugomo bikorwa n'abawazalendo bikomeza kugenda bikorerwa muri no mujyi wa Goma. Urumva yuko rero ni ibikorwa by'icarubozo mu by'ukuri bikomeje kugenda bikorerwa mu mujyi wa Goma. Ariko kandi ikindi kintu kiri mu bikomeye, kiri no mu bivugwa cyane kurusha ibindi, nukuba abaturage batuye mu mujyi wa Goma bakomeje kunenga ibijyanye no kuba bakorerwa iricarubozo, ariko kandi hakaza cya kintu cyo kuvuga ngo twebwe turarwana ariko turebe yuko M23 n'ubundi yaza mu bikorwa byo kuba n'ubundi yadutabara muri rusange. N'abaturage bari guhura n'uruva gusenya bakomeje kugenda bigaragara yuko mwabanwe ibijyanye n'ibikorwa by'urugomo bakorerwa mu bihe bitandukanye. Ibi byose ubwabyo ni ibikorwa bigaragara yuko rwose bikomeje kugenda bihungabanya umudendezo ndetse n'umutekano wabo, rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Cyakora amakuru avuga yuko M23 mu by'ukuri iri gushakisha uko yakora ibishoboka byose kugira ngo irebe yuko yatabara abaturage, ubuzima bwabo bukomeje kugenda bujya mu kaga, ndetse yanakora ibishoboka byose ngo irebe yuko yakomeza n'undi kugenda ishakisha ukuntu ibigendanye n'ikiremwa muntu hariya byakomeza n'undi kugenda bigaragara nk'aho uburenganzira bwacyo bwubahirizwa, kuko bigaragara yuko kubahirizwa k'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri kure ndetse kandi biragoye. Uyu mujyi wa Goma rero wenda tunawukomozaho kubiri kuvugwamo kugira ngo twerekeze ku kibuga cy'imirwano, kuko ngira ngo naho hari kuvugwa byinshi bitandukanye mu bikomeje kugenda bibera ku kibuga cy'imirwano. Uyu mujyi wa Goma, ikintu twamenye mu bikomeje kugenda bibera muri uno mujyi wa Goma nuko n'umujyi wa Goma nubwo hari kuvugwamo ubwicanyi bw'abasivile, ariko kusohokamo kw'abaturage gukomeje kujya gufata indi ntera, dore ko bavuga bati ntago tuzagukomeza kwihanganira ibikorwa bikomeje kujya bikorerwa muri uyu mujyi wa Goma, kandi nyamara tuzi neza ko twakabaye hari icyo dukora, twakabaye turwanya ibikorwa by'icarubozo, twakabaye dukora ibishoboka byose kugira ngo turebe yuko umutekano wagaruka. Abaturage bakabatereka tube duhunze hanyuma tureka akazi M23 mu by'ukuri igakore. Ngaho nguko rero mu mujyi wa Goma nuko byifashe kabisa mu bikomeje kugenda bibera muri uno mujyi wa Goma. Dukomereje rero ku makuru avugwa ku bigendanye n'imirwano, kugira ngo wenda twite tuyihutiraho tunayitseho muri rusange turebe uko ibintu bikomeje kugenda byifata muri rusange. Mu makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu bigendanye n'uyu mujyi w'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari amakuru agaragaza yuko imirwano idasanzwe ikomeje kugenda iba hagati y'impande zombi, ubwo ni hagati ya M23 hagati ya FARDC. Biravugwa yuko rukomeje kugenda rwambikana, kuko M23 mwabanwe uyu munsi ikomeje kugenda igaragara nkaho rwose ibigendanye n'ibibombe bikomeje kugenda biyituraho ndetse binitura mu bice bitandukanye. Bivugwa yuko ngo M23 yaba yambuwe uduce dutandukanye, wenda ibyo turabikomozaho muri no nkuru n'ubundi. Amakuru rero agaragaza yuko bikomeje kugenda bibi cyane ku ruhande rwa M23 uyu munsi, dore ko imirwano yabaye uyu munsi. Bivuga yuko mu bice bya Vinono imirwano haramukiye, ndetse n'umwe mu misozi hana imbibe na Sake, ubwo twavuga wenda nka za Ndomba ziri mu nkengero za Sake, hakaza umusozi wa Muremure.
ibi bice biravuga yuko rwose bikomeje kujya biberamo imirwano idasanzwe. Ibyo tugiye kubikomozaho turebe n'ubundi ukuntu bimeze, ariko wenda tukiri kuri ino mirwano muze kunyemerera umugabo bita Cyril Ramaphosa uherutse mu gihugu cy'u Rwanda. Izi ngabo ze za South Africa rwose byamaze kuba bigaragara yuko zishobora kuva kuri ubutaka bwa Kongo, ariko reka amaso yacu aka kanya tuyerekeze kuri ino mirwano kuko ndabona ariyo iriho page nyinshi cyane. Duherero muri kano gace ka Vinono bivugwa yuko rwose karamukiyemo imirwano idasanzwe no guhangana kwa FARDC ndetse n'igisirikare undi cya Repubulika Iharanira Demokarasi cya yimini cya M23, aho bivugwa yuko ingabo za M23 zikomeje kugenda zirwana, ndetse muri uko kurwana bivugwa yuko muri kano gace ka Vinono ngo bikomeje kugenda bigaragara yuko rwose M23 yakomeje kugenda igaragaza ubudahangarwa bwayo ndetse no gukomeza kugenda kurwana. Bivugwa yuko M23 ngo ishobora kuba yambuwe agace uduce dutandukanye, ndetse kandi bikagaragara yuko muri uko kwamurwa uduce dutandukanye byombi bikomeje kugenda bisatira ku kuba M23 yarwana, ndetse muri uko kurwana bigasa nkaho ari ibikorwa n'undi bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Amakuru rero agaragaza yuko icyitwa M23 rwose mu gukomeza kugenda kirwanaho, bivugwa yuko ino misozi ihana imbibi nino akisi ya Sake, bivugwa yuko imirwano ikomeje kuhabera mwabanwe ikomeje kugenda ifata indi ntera, dore ko abaturage benshi bakomeje kugenda bahutarizwa ubuzima. Rero igice bivugwa yuko M23 ishobora kuba yambuwe, ariko nibiravugwa kuko nta wigeze amenya nimba koko izi ntare za Sarambwe zafata gace hanyuma FARDC gahindukira ikakazambura. Ibyo n'ubwa mbere byabibayeho. Biravugwa yuko uno musozi wa Ndumba, santere ya Shasha ndetse na Kibati n'udusozi dutatu no bice bitatu, ibi bice biravugwa yuko ngo M23 ngo yabayirukanwemo. Ibyo ni bikomeje kugera bigarukwaho ndetse binavugwa, ariko icyakora amakuru nanone agaragaza yuko M23 mwabanwe uru rugamba ikomeje kugenda ihangaramo na FARDC n'urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera, ndetse bikomeje kujya bigaragara yuko icyitwa M23 nubwo ari kuvugwa aya makuru, hari andi makuru agaragaza yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo cyaba cyahuye n'uruva gusenya, kuko icyitwa M23 bagufatiye bagufatira FARDC rwose barayihinanga kugeza aho FARDC irashe ibibombe, hanyuma muri uko kurasa ibibombe bikavugwa yuko M23 rwose mu kwirwanaho kwayo byaba byatumye ikoresha ibishoboka byose kugira ngo irebe yuko yahangana n'undi ku rwego rwo hejuru n'igisirikare cya FARDC muri rusange. Rero amakuru agaragaza yuko guhangana kw'impande zombi gwakomeje kugera n'ubundi kushimangira yuko ino mirwano ikomeje kugenda iba ubwayo ari imirwano n'ubundi idasanzwe, ndetse bikomeje kugenda bigaragara yuko muri ino mirwano idasanzwe nibyo hakomeje kugenda habonekamo inzira karengane z'abaturage b'abasivile bakomeje kugenda bicwa, ndetse muri uko kwicwa bikavugwa yuko M23 mwabanwe bikomeje kugenda bigaragara yuko muri kuno guhangana kwayo na FARDC bikomeje kugenda bituma n'undi umubare w'abasivile bakomeza kugenda bahatakariza ubuzima ari benshi. Amakuru avuga yuko kino gice cya Shasha kikaba Karuba ndetse hakiyongeraho n'ubundi n'uyu musozi wa Ndumba bivugwa yuko byakuwe mu biganza bya M23. Turaza kuyakurikiranira hafi kuko birangira ngo murabizi muri bwa budasabwa twiga update tugera tubahereza byinshi mu biri kuvugwa, ariko tukibanda n'ubundi kubivuga ukuri kuko niko kwingenzi mu bikomeje kugera biba rero muri rusange. Ngaho nguko rero nuko byifashe muri rusange kubivugwa ku mirwano ikomeje kugenda iba hariya rwose ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Twerekeze kuri uno mugabo bita Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nawe ukomeje kugenda uvugwaho amakuru menshi cyane. Uyu mugabo yari yaraburiwe irengero, ngiye narababwita uno mugabo ubu yamaze kuba agaruka i Kinshasa, abandi ntago barabifata, ntago baremera ko yagarutse i Kinshasa. Ubu amakuru hari umuvugizi wa perezida yitwa Tina Salama yavuze ko perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wagaragaye ku munsi w'ejo kuwa mbere i Kinshasa mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi yitwa Tina Salama wihariye, ni umuvugizi wihariye Moncher, ni umuvugizi wihariye watanze ubutumwa akoresheje urubuga rwe rwa X, asobanura ko impamvu Tshisekedi yagaragaye mu misa ati Tshisekedi rwose amaziye kirenga iminsi 7 atagaragara
aho muri icyo gihugu hagiye hatangwa n'undi amakuru atandukanye ndetse amwe n'amwe yavugaga ko yagiye kwivuza mu buryo bw'ibanga, abandi bakavuga bati ari mu gihugu cy'Ububiligi. Abavugaga rero amakuru bakomeje kugenda baba benshi cyane, ariko kandi yagiye atangwa n'ubundi n'abasirikare bari hafi n'undi ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyuma y'ibyo byose rero umusirikare yaje kwicirwa i Kinshasa, bikavuga yuko ari umwe mu barinda perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kandi icyari gitangaje nuko no mugabo yiciwe i Kinshasa, bivuga yuko Tshisekedi ari mu gihugu cy'Ububiligi, nyamara n'umwe mu barindaga perezida. Ibi rero byakomeje kugera biba agatereranzamba. Tina Salama rero yavuze yuko uwitwa n'undi Felix Antoine Tshisekedi, nk'uko byari byavuzwe n'undi, byakomeje kujya bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse byinshi byari bihuha. Bivugwa yuko rero ahagana ku munsi w'ejo hashize ku isaha n'ubundi z'igicamunsi herekanwe amashusho Tshilombo ari mu rusengero, ari imbere n'ubundi arimo asenga ahagana n'ubundi, ubwo ni ku munsi w'ejo. Ibi rero nibyo umuvugizi we yasobanuye, ndetse kandi muri ubu butumwa bwe yagarutse ku kuba Tshilombo nibyo ari Kinshasa, ndetse kandi yari ari mu misa ari gusenga n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko abandi bose basenga. Ndetse kandi uno mugabo yashimangiye ku kuba bino bikomeje kujya bivugwa ubwabyo, bikomeje kugenda bigaragaza ko uwitwa Tshisekedi amakuru menshi amuvugaho ahanini aba ari ibihuha. Yagize ati Felix Antoine Tshisekedi yitabiriye n'ubundi kuri uyu wa mbere ibikorwa bya misa, ubwo hari ku itariki 15 i Kinshasa, mu misa n'undi yo gushimira ndetse no kwizihiza isabukuru y'imyaka 4 ishize nyakubahwa Gerard Murumba Kalemba wahoze ari umuyobozi mukuru w'inzu ya gisivile yitabye Imana. Nibyo rero yari yitabiriye, ndetse kandi anitabira bino bikorwa n'undi byo gusenga ndetse n'isengesho ryo gusabira uno mugabo n'ubundi muri rusange. Ati rero uno mugabo ari Kinshasa, abavuga yuko ngo yaba akiri mu gihugu cy'Ububiligi, ntago ari hano iwacu rwose i Kinshasa. Uwo n'umuvugizi wihariye wa perezida n'undi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ngaye nguko rero nuko bikomeje kugera bivugwa. Mu yandi makuru wenda nasoza ntababwiyeho mu byakomeje kugenda bigarukwaho ndetse binavugwa cyane muri rusange, ngira ngo mu by'ukuri bikomeje kugera biba byinshi. Ino nkuru igaragaza yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi ni ibihugu bibiri bitandukanye. Ibi bihugu rero birimo ibyo ngarutse hejuru bivugwaho ibyo gupfobya, ndetse binagaragaza ibimenyetso ko hari umugambi bisa nk'ugamije n'undi gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi rero birimo biragaragazwa n'imyitwarire ya bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bikaba byaranatangiye kwigaragaza muri ibi bihugu, ndetse kandi bikavugwa yuko muri ibi bihe Abanyarwanda ndetse n'isi yose bibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Ni abayobozi kandi barimo mu myanya ikomeye ku butegetsi bw'ibi bihugu, ndetse bikagaragara yuko nk'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken, uyu nguyu yatangaje yuko ndetse na minisitiri w'itangazamakuru mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Patrick Muyaya, ndetse akaba n'umuvugizi wa guverinoma, byumvikanye ko amagambo yabo aganisha ku gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda atari igitekerezo cyabo bwite, ahubwo ko hari ikindi kibyihishe nyuma yuko bakomeje kugera bagaragaza amagambo asa nk'aho bagaragaza n'undi ibigendanye n'ibivugwa kuri izi mpande zombi muri rusange. Uwitwa Antony Blinken ndetse na Patrick Muyaya, imvugo yabo yabaye imwe kuri jenoside yakorewe Abatutsi, aho ku itariki 15 Mata uyu mwaka, n'ubwo ni ku munsi w'ejo, Patrick Muyaya yavuze ko ashaka kwerekana ukuri kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ndetse kandi yongeraho ko hari ukuri kwihishe inyuma kutajya kuvugwa. Patrick Muyaya yagize ati ndashaka kwerekana ukuri kwihishe inyuma kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyo itegereje neza umubano w'akadasohoka uri hagati y'abarwanya n'ubundi butegetsi bw'u Rwanda ndetse na Kinshasa muri ibi bihe, uhita usobanukirwa neza icyo Patrick Muyaya yarakomeje kugenda avuga n'undi muri ayo magambo yatangaje. Ibi rero ni ibitekerezo bisa neza n'iby'abantu baba mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, aho bavuga yuko habayeho jenoside ebyiri, ubwo ni double genocide mu Rwanda, ngo kuko
abahutu bayikorewe ariko ikigamijwe ari ugupfobya n'ubundi yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mu by'ukuri ibi ni ibikorwa bigayitse byatangajwe n'umuvugizi ndetse na minisitiri w'itumanaho muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Patrick Muyaya. Benshi bakomeje kugenda bamwamaganira kure muri ibi bikorwa n'ubundi yakomeje kugenda atangaza muri rusange. Ndetse kandi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihurije kuri uyu mugambi mubisha wo gupfobya ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bakoresha imvugo zitarizo mu bigendanye n'izakabaye zikoreshwa mu kugaragaza ibikorwa by'ubunyamaswa ndetse byakorewe abaturage bo mu Rwanda muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ni igihugu cya Kongo cyakomeje kugenda gishinja u Rwanda mu gufasha umutwe wa M23. Uyu munsi bageze kuri etape yo gupfobya amahano yabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva yuko rero ni ibikorwa ariko nanone bikomeje kugenda bigayirwa. Uno mugabo bita Patrick Muyaya winjiye muri bikorwa nawe byo gupfobya jenoside. Ibi rero bibaye nyuma yuko uyu Anthony Blinken ni umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse wakomeje kugenda abitangaza mu bihe bitandukanye, ndetse bikavugwa yuko ari ibikorwa bitakakwiye kuba bitangazwa rero mu rusange nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa n'aba bagabo muri rusange. Gusa nk'abanyarwanda reka twibuke n'undi twiyubaka still ko tukiri muri ya minsi 100 yo kwibuka abaso bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane muri rusange. Ubu rero kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa, ngira ngo murabyumva yuko ni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje umugambi wabo, nubwo biri kunyura mu magabo ngo ni Anthony Blinken ni Patrick Muyaya, ariko biragaragara yuko n'ubundi hari ikibyihishe nyuma yabo bari gukomeje kugerera batangaza n'undi aya magambo atandukanye. Ngaya nguko rero nuko byifashe, turaza wenda gukurikirana amakuru by'umwihariko avuga ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo turebe uko bikomeje kugera n'ubundi byifata 5 kuri 5. Hagati aho ngaho gahunda za Twiga Update zo zirakomeje.